Serutegi molwela tokologo moemedi wa molao le moetapele wa dipolotiki ngaka Frene Ginwala o kgathile tema e bohlokwa parlamenteng ya bosetšhaba bjalo ka Spikara sa pele sa mmušo wa demokrasi ya naga. I deem it a great honor to be elected Speaker of this, the first democratically elected Parliament of South Africa. Mahlwa a dibona yo a belegwego Johannesburg o tumišitšwe ke maloko a mokgatlo le bašomi mmogo ka mošomo o mobotse wa go ngwala molaotheo wa naga. She did remarkable work in laying the basis for how the Speaker of the National Assembly should work and should operate. Molwela tokologo mmogo le Ginwala Gertrude Shope o tumišitše moetapele yo bjalo ka o mongwe wa bao ba thušitšego go thea motheo o bohlokwa wa parlamente ya bosetšhaba. She was outstanding, I must say. Yeah. When to those who, to us now, when we look at parliament, well, naturally, in many cases, you do have that thing of trying to compare the people. Ginwala o tla bolokwa tirelong yeo e sego ya bohle go ya ka balapa la gagwe. Manjwa thobošwa sa tsena ka mmetela lapeng la mohunga ka Frene Ginwala. Magotla dipolotiki ya moretile ka boetapele jo a bo bontšitšego nakong ya ge e le Spikara sa palamente. Comrade Frene Ginwala belonged to the generation of cadres who understood and could differentiate between the party, parliament as the legislature, the executive, and the judiciary. As we know, currently we no longer have such caliber of leaders. Dr. Ginwala touched individuals in all over the world in many ways than one. She is indeed one of those few women who we can safely say that they stood firm to ensure that South Africa was liberated. She had the gravitas to ensure that there was respect, discipline, and she protected the decorum of the National Assembly. This is a huge loss, not only to her family, but to the entire country.